Deonizio Ramos Maia lakon vida, tanba hetan baku husi hanesan defisie psicososial. Deonizio Ramos Maia tinang tolu lakon vida ya tersa foi na laisne ia munisipio Bobanaru suku Malibu aldea Nunukan hafoing hetan baku hoai husinia tiung nebe defisiensia psicososial matebiang ni avo konta katak ia momentu ne Deonizio kondisang dia kela mai be iha tuku sanul resingida Deonizio sai husi uma bahalima ramutu konia primo naing rua iha vizinho sirania uma mai be iha tuku sanul resindrua meu dia Deonizio nia tiung rasik nebe tobahela iha umalaran de repente sai mai hoai ba vizinho nia uma ho di baku Deonizio nia ulun to matefatin. Labar iha utu umane. Nia moros mental ne ya kilirona. Tinan hitu. Besi labar loloro nia bele ho nia halimar. Mas to kalau saya dah karya pas lorone ne. Nia putih aine baku mate losi. Nia awni wan mana pertama. Iha uma hutu. Awni wan petani wan mabe iha hutu. Atan sa ema barak balut telepon ba dena hansene ema baku hansene mate basi ide be baku ne hawni wan mana pertama basi baku fal ne feto inde betui ne wan mas I ho ha hoto hauka hau ya to os baku ne hansene ama feri ma iha ne ama feri surutai hansabe halimber hebe uma bizino klai debos ne tobele ide mors mental ne tobele umlaran ni sai mene fote ai pas bot ne ba be labar na intolu pes ba ni tiuni da hala tibi ne to oin duri terwane monu ba hene ba ida kane pile ba to foti de ne ba ku tiona ba ku kono ulun lolos Dadang ne pentel detengono suspeito ia se la polícia e município Bobanaru, mas minha família decide catar caso ne se resolve tuir família deit. No mateisin Deonizio Ramos Maia ia ela sala hospital nasional ho dia lo autopsia. Denis de Melo, Teotonia Neto, Ziemen.